Dobar dan, poštovani gledaoci. 16:55 četvrtak je pravo vreme za emisiju Kruševac realno. U Kruševcu je pre par trenutaka počela da pada sitna kiša posle tmurnog dana, mada meteorolozi kažu da će se ovaj topli talas i dalje nastaviti. U petak u Srbiji je vrlo toplo vreme za ovo doba godine uz duže sunčane periode, kažu meteorolozi. Dakle, bit će veće šanse za pljuskove na zapadu i jugu Srbije, duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, pritisak ispod normale, minimalna temperatura kretaće se od 10 do 21, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen. U petak u Kruševcu vrlo toplo vreme za ovo doba godine uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka. Postoji mogućnost za pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, pritisak ispod normale, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna najavljena za sutra do 29 stepeni. Za vikend i početkom iduće sedmice u Srbiji postepeno niža temperatura i nestabilnije vreme. Postojeće povoljni uslovi za razvoj oblaka i pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. To važi dakle za sledeću nedelju. U svakom slučaju toplo vreme se nastavlja do kraja ove sedmice. Saobraćaj se na svim glavnim i frekventnim putevima odvija bez vanrednih zastoja i prekida uz uobičajeno pojačan saobraćaj koji donosi prvi radni dan posle praznika. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza zadržavanju su do 30 minuta. Često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske. Tada zadržavanja mogu biti i višesatna i duža u odnosu na zadržavanje koje vozače očekuje na našim graničnim prelazima. Sad jedno obaveštenje, pre svega izveštaj, ako tako mogu da kažem, dolazi nam iz policijske uprave Kruševac. Naime, u više odvojenih akcija suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije u prethodnih nekoliko dana uhapšeno je 16 osoba osumnjičenih da su od 2013. godine do danas počinili više koruptivnih i drugih krivičnih dela, dok su protiv još 42 osobe podnete krivične prijave u redovnom postupku. Da pogledamo prilog. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i poreskom upravom u više odvojenih akcija suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije u prethodnih nekoliko dana uhapsili su 16 osoba osumnjičeni da su u periodu od 2013. godine do danas počinili više koruptivnih i drugih krivičnih dela, dok su protiv još 42 osobe podnete krivične prijave u redovnom postupku. Sumnja se da su oni izvršenjem krivičnih dela budžetu Republike Srbije i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima naneli materijalnu štetu od oko 800.000 evra. Osumnjičenima koji su uhapšeni na teritoriji policijskih uprava Beograd, Pančevo, Kruševac, Bor, Valjevo, Kragujevac, Novi Pazar i Sremska Mitrovica na teret se stavljaju zloupotreba službenog položaja, davanje mita, poreska utaja, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanje službene isprave i neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti. Među uhapšenima su ovlašćeno lice preduzeće Soko Interprodukt, odgovorno lice D.O. Ratatouille iz Pančeva, vlasnik agencije za catering Jelena White Symphony, odgovorno lice zanatsko-molerske radnje Panelan u Pančevu, odgovorno lice agencije Vision Media, ovlašćeno lice preduzeća Eurosikam Plus, odgovorno lice preduzeća Stojković Prevoz Plus. Takođe, krivične prijave u redovnom postupku podnete su protiv još 42 osobe, među kojima je policijski službenik, 4 carinska službenika, odgovorno lice Narodnog univerziteta Mali Iđoš u Lovćencu, odgovorno lice specijalne bolnice za rehabilitaciju Rusanda Melenci, funkcioner Saveta mesne zajednice Zlot, vršilac dužnosti odgovornog lica javno-komunalnog preduzeća Higijena Zaječar, kao i vlasnici i odgovorna lica u više privrednih društava. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su 3 osobe osumnjičene da su bez odobrenja Ministarstva rudarstva i energetike neovlašćeno proizvodili i prerađivali pesak i šljunak, a potom ga dalje prodavali. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela nedozvoljena proizvodnja i nedozvoljena trgovina, uhapšeni su odgovorno lice radnje Rajić Hrana, HR, rođen 1956. godine, odgovorno lice radnje MG Kop MG, rođen 1980. godine i odgovorno lice autoprevozničke radnje Grujić IG, rođen 1977. godine. Navodi se u saopštenju Policijske uprave Kruševac.
Važno saopštenje dolazi nam iz gradske uprave Kruševac. Naime, obaveštavaju se građani grada Kruševca da će se 3., 4. i 5. maja, to jest danas, sutra i prekosutra, u periodu od 9 do 16 časova vršiti uništavanje larvi komaraca. Tretiranje će obuhvatiti sve vodne površine na teritoriji grada. Uništavanje odraslih jedinki komaraca vršit će se danas u periodu od 18 do 22 sata na seoskom području i sutra u istom terminu na teritoriji gradskog jezgra. Kako smo saznali u Kruševačkom vodovodu, zbog unapred zakazanih opsežnih radova u Lipovcu na magistralnom cevovodu, u subotu i nedelju 19. i 20. maja planirano je isključenje svih korisnika koji se vodom snabdevaju iz jezera Ćelije. U ta 2 dana bez vode će biti korisnici na teritoriji grada Kruševca i opštine Ćićevac, kao i korisnici u Bresnom polju, Stopanji i Starom Trsteniku na teritoriji opštine Trstenik. Vodovod Kruševac će u koordinaciji sa gradskim štabom za vanredne situacije tokom ta 2 dana organizovati snabdevanje građana pijaćom vodom, tako što će biti obezbeđene fiksne i pokretne cisterne na čitavom području gde bude isključeno redovno snabdevanje sa vodosistema Ćelije. U vodovodu kažu da zbog obima investicionih radova kao i radova na tekućem održavanju sistema u cilju poboljšanja kvaliteta vode i nivoa usluge, neophodno je da 19. i 20. maja dođe do privremene planske obustave isporuke vode za najveći deo korisnika. Dakle, ovo se odnosi na 19. i 20. maj. Zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u naseljenom mestu Modrica, vodovod obaveštava da će sutra od 4. maja u vremenskom intervalu od 7:30 do 19 časova režim saobraćaja biti izmenjen iz pravca Kruševca ka Jastrebcu. Zbog potrebe radova privremeno će biti izmenjen saobraćaj u zoni izvođenja radova desnom kolovoznom trakom iz pravca Kruševca, a za vreme privremene zabrane dvosmeran saobraćaj odvijaće se slobodnom kolovoznom trakom. U prvoj etapi radovi će se izvoditi u dužini od 1000 metara planiranom dinamikom naredna 2 meseca. Izvođač radova je Telekomunikacije Blace. Jugoprevoz uskladit će svoje linije u navedenom vremenskom intervalu i iz gradskog vodovoda mole sugrađane za razumevanje i strpljenje. A danas do 20 časova zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode su naseljena mesta Veliko Golovo, Dekobilje, Stanci i Bovan. Dakle, svi vi koji živite u ovim naseljenim mestima pitate se zašto nema vode, u pitanju je kvar na vodovodnoj mreži. Vodu ćete dobiti od 8 večeras, kažu iz gradskog vodovoda. Što se električne energije tiče, sutra, dakle 4. maja, od 9:30 do 12:30 bez struje će biti deo naseljenog mesta Mudrakovac i Ćelije, a od 8:30 do 14:30 u opštini Brus, deo naseljenog mesta Graševci. Dakle, bez struje sutra od 9:30 do 12:30 Mudrakovac i Ćelije, a od 9:30 do 14:30 Graševci. Negde smo već govorili kroz ovu emisiju, dakle, da je lepo vreme krenulo i da je počela i građevinska sezona u gradu Kruševcu, to ste sigurno primetili, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kolovozne konstrukcije dela trga Despota Stefana kod Stare pijace. Privremeno se zabranjuje saobraćaj za sve vrste vozila, osim za vozila izvođača radova, i to do 22. juna. Za vreme privremene zabrane autobuski saobraćaj se usmerava na ulice Jakšićevu i Kosovsku. Inače, kako je i ranije najavljeno, radi se na rekonstrukciji trga Despota Stefana, gde će prema najavama za Vidovdan dan grada biti postavljen spomenik knjeginji Milici. Radove na rekonstrukciji izvodi Kruševačka tehnogradnja. Kako sam rekla da je građevinska sezona u Kruševcu već počela, tako su i otpočeli radovi na novom kružnom toku. U pitanju je kružni tok kod železničke pruge. Vrednost investicije javnog preduzeća Putevi Srbije iznosi 13.400.000 dinara, a radove izvodi Kruševac put. Pomenute radove obišla je zamenik gradonačelnika Vesna Lazarević i pogledajte šta smo tamo zabeležili. Radovima na izgradnji kružnog toka kod železničke pruge prethodile su aktivnosti vezane za uvođenje izvođača u posao, objasnila je pomoćnica gradonačelnika Vesna Lazarević, obilazeći pomenute infrastrukturne radove. Ono što je bitno, pre svega trebali smo da rasteretimo ovo mesto za uvođenje izvođača u posao, a to smo radili tako što smo izmestili 35 kW kabli i 10 kW koji ide u samu prugu da bismo rasteretili samo mesto izvođenja kružnog toka. Zatim su rasina
firma Energogas sproveli mrežu između ulice Ratimira Hercega i Železničke ulice i vodovod je imao veliki deo svojih poslova ovde u ovoj zoni. Sopstvenim sredstvima je uložio izmeštanje dve vodovodne mreže, zamenu vodovodne mreže pored firme Branko Perišić u dužini od 115 metara duktenim cevima FI 200 i izmeštanje vodovodnih šahti iz zone kružnog toka, zatim povezivanja sa ulicom Jastrebačkom i dovođenje vode u firmu Branko Perišić i izradom fekalne kanalizacije, spajanjem Nisove pumpe i ulice Železničke u kolektor FI 600 koji ide preko pruge i ide prema Jasečkom putu. Pre početka svih radova u saradnji sa preduzećem Železnice Srbije realizovan je alternativni prelaz preko pružnog prelaza sa ograničenim vremenom korišćenja preko koga će se za vreme izvođenja radova odvijati saobraćaj. Ono što je bitno, saobraćaj se odvija preko tog prelaska i koristimo ulicu Majke Jevrosime i Jastrebačku, znači od kružnog toka Merkura zaobilazimo pored hotela Palas, nisu u funkciji Železnička ulica, nije u funkciji Železnička ulica. To je neka prva faza, a kasnije ćemo se malo i prilagoditi celom teškom saobraćaju. Bitno je da izbegnemo težak saobraćaj, što smo i uradili donošenjem rešenja za ceo grad, da rasteretimo ovu zonu, kako bi težak saobraćaj išao obodom grada i ne bi ometao ovaj pružni prelaz. Znači, apel vozačima i svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da se pridržavaju pravila korišćenja. Vrednost investicije javnog preduzeća Putevi Srbije iznosi 13.400.000 dinara, a radove izvodi Kruševac put. Završetak radova očekuje se do sredine juna ove godine, dodala je zamenica gradonačelnika. Paralelno sa pomenutim radovima, preduzeće Putevi Srbije ulaže sredstvo u izgradnju jedne ulice u industrijskoj zoni od Jasečkog puta do Staklenika Abadić, čija vrednost iznosi oko 15 miliona dinara. Obzirom da je građevinska sezona u toku, infrastrukturni radovi izvode se na više lokacije u gradu, a shodno prioritetima raspisani su i javni pozivi za izvođenje radova u selima na teritoriji grada. Takođe smo otpočeli radove na izgradnji trga Despota Stefana, izvođač radova je Tehnogradnja. Takođe smo pre uvođenja izvođača u posao regulisali sve mreže koje su postojale u trupu samoga puta, u domenu vodovodne i fekalne kanalizacije, u domenu toplovoda. Ovde na Železničkoj ulici nismo imali radove toplovoda, a goru na trgu Despota Stefana jesmo i to velikih radova i takođe gasnih instalacija. U fazi je takođe izvođenje radova na trotoarima u Lameli, na izradi trotoara u Lameli, gde je vodovod takođe sopstvenim sredstvima završio svoj deo posla i očekujemo uvođenje izvođača u posao, to će biti Kruševac put. U fazi javne nabavke je i ulica Jovana Nenada u Lazarici, čije izvođenje očekujemo takođe u ovoj godini, uz pomoć Ministarstva privrede, koje ulaže negde oko 6.400.000 dinara, a grad Kruševac 9.100.000 dinara. Kad se bude završila javna nabavka, očekujemo da će sve biti u redu i da ćemo početi i sa tim radovima. U petak smo raspisali takođe tender za poljske puteve. Mislimo i da će nam to proći uspešno, rok za završetak je mesec dana. Dakle, krenut ćemo na vreme sa revitalizacijom poljskih puteva. Završen je projekat za most na reci Bistrici u Dvoranu i mislim da ćemo to ovih dana takođe raspisati i neku javnu nabavku, tako da je juni potpuno ispunjen nekim infrastrukturnim radovima. Zamenica gradonačelnika Vesna Lazarević dodala je da je u toku izgradnja pešačke i biciklističke staze na Jasečkom putu. Završena je do Bioenergane, a radovi se nastavljaju do kružnog toka na zapadnoj zaobilaznici prema Jasici. Takođe, ona se zahvalila svim izvođačima i preduzećima koja su pružila pomoć i podršku u izvođenju radova. Temperatura u Kruševcu od 25 stepeni i na početku ove emisije pre jedno 15 minuta sam rekla da je počela kišica, ali je prestala, toliko o tome. Dakle, sunčano i toplo vreme do kraja ove sedmice, kažu meteorolozi. Danas je 3. maj, Svetski dan slobode medija. Svetski dan slobode medija, 3. maj svet ove godine dočekuje uz opšti trend opadanja medijskih sloboda i pogoršavanja uslova za rad novinara i drugih medijskih profesionalaca, dok se na Balkanu beleži ozbiljan pad slobode medija. Udruženje novinara Srbije je povodom
povodom Svetskog dana slobode medija uputilo proglas u kojem zahteva da vlast uspostavi istinski dijalog sa medijskom zajednicom u cilju završetka medijske strategije. U Kruševcu je prošle nedelje održan okrugli sto u organizaciji Udruženja novinara Srbije na temu javnost, mediji i lokalna samouprava. U Gradskoj upravi Kruševac Udruženje novinara Srbije organizovalo je okrugli sto na temu javnost, mediji i lokalna samouprava sa ciljem unapređenja komunikacije, dijaloga građana, medija i lokalne vlasti kroz projektno sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja od javnog interesa. U ime UNS-a na okruglom stolu govorili su predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović i generalni sekretar UNS-a Nino Brajović. Namera Udruženja novinara Srbije je da okrugli sto posluži i za davanje smernica za javnu raspravu o novoj medijskoj strategiji i budućim izmenama medijskog zakonodavstva. Cilj ovog okruglog stola je da pre svega mi iz Udruženja novinara Srbije shvatimo koji su problemi i poteškoće s kojima se susreću novinari i mediji na lokalu i da pokušamo da zajedno dođemo do rešenja za te probleme. Udruženje novinara Srbije već godinama traži da država propiše obavezno izdvajanje od 2% godišnjih budžeta lokalnih samouprava za informisanje u javnom interesu. Mislimo da je to rešenje za dosta poteškoća koje naše kolege imaju po celoj Srbiji. Verujemo da sada postoji mogućnost. Juče smo čuli da je odlukom predsjednika Vučića i premijerke Brnabić odlučeno da se formira nova radna grupa za medijsku strategiju. Verujemo da sada ima više sluha za naš zahtev i predlog da se obezbedi stabilno finansiranje lokalnih medija koji su ključni za svako demokratsko društvo. Udruženje novinara Srbije podržava odluku predsjednika Srbije i predsjednice vlade da se formira nova radna grupa za izradu medijske strategije. Udruženje novinara Srbije ističe da radnu grupu treba da čine predstavnici reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja i pozdravlja najavu da će biti angažovani i predstavnici međunarodnih novinarskih organizacija. UNS i ovom prilikom podsjeća da od nove strategije i medijskih zakona očekuje da propišu minimum izdvajanja od 2% iz budžeta lokalnih samouprava za finansiranje medijskih projekata i informativnih programa. Ovaj današnji razgovor je samo jedan u nizu razgovora koje vodimo proteklih meseci po celoj zemlji i jedno od osnovnih pitanja svih kolega u svim gradovima u Srbiji jeste da li se može obuhvatiti informativni program projektnim sufinansiranjem i naš stav jeste da može. Dakle, i danas smo izdali saopštenje da nova medijska strategija i nova radna grupa koja treba da piše tu strategiju treba da uzmu u obzir i taj zahtev, dakle da se projektima može finansirati informativni program. Mislimo da je to ključna tema i da svakako država može da omogući da se taj novac, dakle mi tražimo 2% budžeta godišnjeg lokalnih samouprava, da deo tog novca bude namenjen i za informativne programe bez kojih nema informisane javnosti u bilo kojoj zemlji, bilo gde na svetu. Obrativši se prisutnima, zamenik gradonačelnika Vesna Lazarević je istakla da lokalna samouprava ima korektnu saradnju sa medijima u Kruševcu i dodala da zakon o projektnom finansiranju ima dosta manjkavosti, nepreciznosti i nedorečenosti. Ali kao grad i predstavnici lokalne samouprave imamo veoma korektne odnose u našem lokalu sa medijima koji su jedna velika spona između građana i predstavnika samouprave i mnogima nam pomažu donošenje nekih odluka. Našeg malog čoveka zanima upravo njegovo mikrookruženje, a nas kao predstavnike lokalne vlasti mišljenje tog malog čoveka je istinu tu od velikog pomoći i od velikog značaja. S obzirom da je zakon o projektnom finansiranju relativno skoro donet, vrlo je verovatno da ima dosta manjkavosti, nepreciznosti i nedorečenosti. Od prve godine sprovođenja, kada je bilo dosta primjedbi od strane medija, udruženja, nevladinih organizacija i mnogih drugih na konkurse, Kruševac je ispoštovao sve odredbe i zakonske procedure. Mnogi su tražili podatke i preko poverenika od javnog značaja, ali posle dokumentaciju nije bilo nikakvih zamaki. Može nam se do duše zameriti nedostatak izdvajanja, što ste načeli tu temu, ali znamo da je novac najveći problem i da ga nikada nije dovoljno. Nama bi kao predstavnicima rukovodstva lokalnih samouprava jako pomogla zakonska regulativa, zakonsko regulisanje procenata iz budžeta koji treba izdvojiti u ove svrhe. Ovaj skup je, koliko sam videla, i upravo predviđen da detektuje probleme, da možda pokušate da nađete neke rešenja iz ugla javnosti, medija, predstavnika
vlasti i nadam se da će ova trilateralna komunikacija doneti neke nove modele i treba da ukaže na upravo te modele koji treba da zadovolje sve učesnike. Učesnici okruglog stola koji je održan u Kruševcu bili su novinari, vlasnici medija i predstavnici lokalnih samouprava sa teritorije Rasinskog okruga. 17 sati 15 minuta, gledate emisiju Kruševac realno. Meni se u studiju pridružila direktorka škole za osnovno i srednje obrazovanje Veselin Nikolić, gospođa Mirjana Bazić. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i bolje vas našla. Hvala puno što si se odazvala pozivu, imamo mnogo toga da pričamo danas, dakle ovog popodneva. Naime, da podsjetim već ono što je najsvežije, a to je da je nedavno održano republičko takmičenje u osnovnoj i srednjoj školi Veselin Nikolić. U izjavi za novinare rekla si da su učenici ove škole ostvarili zapažene rezultate na mnogim takmičenjima, pa se nadaš da će i na tom takmičenju ostvariti rezultate. Obzirom da sam rekla da je takmičenje završeno, da li si zadovoljna rezultatima i kakve su zapravo rezultate učenici postigli? Da, kao što si rekla, mi smo u petak 27. aprila bili domaćini 20. takmičenja za područje rada, tekstilstvo i kožarstvo. Istog dana održavali se još 2 takmičenja za područje rada, poljoprivreda, prerada i proizvodnja hrane i mašinstvo i obrada metala. U okviru ovog prvog područja rada, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, učenici naše škole obrazovnog profila pekari takmičili su se, u Novom Sadu je bilo takmičenje i postigli su zapažene rezultate. Učenica naše škole osvojila je 2. mesto, Ivana Živković, i učenik završne godine Radomir osvojio je 3. mesto. Za obrazovni profil autolimar učenik naše škole osvojio je 2. mesto, a takmičenje je bilo održano u Srednjoj zanatskoj školi u Beogradu. A prethodnog dana takođe je bilo održano takmičenje za obrazovni profil pomoćnik kartonažera, učenica naše škole Jelena Stojiljković osvojila je 2. mesto. Ovo 20. takmičenje je u stvari bio i susret, čini mi se, 13 škola. Da, kod nas, da, u našoj školi, a nisam rekla da je i učenica naše škole za obrazovni profil konfekcijski šivač osvojila 3. mesto. To nije jedino takmičenje, dakle ovo koje smo sada spomenuli, u toku godine se održavaju razne takmičenja i kako si negde i sama rekla, postižu zapažene rezultate. Gotovo da se ne dešava da se vrate sa nekog takmičenja, a bar da ne donesu jednu ili 2 nagrade. Pa unazad 5 godina učenici naše škole su osvajači, bez obzira koji je obrazovni profil u pitanju, su osvajači 1., 2. ili 3. mesta. Takođe i sportska sekcija naše škole prošle godine je postigla izuzetne rezultate. Učenici su u različitim disciplinama osvojili od 1. do 3. nagrade. Znači, to je ipak veliki uspeh i mogu reći da naša škola u rangu sa drugim školama za decu, za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju zauzima visoko mesto u postignutim rezultatima. To su zapravo prvo takmičenje u znanju i veštinama. Tako nam se i zovu takmičenja, znači u znanju i veštinama. Negde, kad si već govorila o takmičenjima, zapravo spomenula si i obrazovne profile. Koji sve obrazovni profili postoje u osnovnoj srednjoj školi Veselin Nikolić? U našoj školi imamo 2-godišnje i 3-godišnje. 2-godišnje i 3-godišnje obrazovne profile. Za 2-godišnjima cvećar vrtlar, a za 3-godišnja pekar, u 3-godišnje zapravo imamo pekar, konfekcijski šivač, pomoćnik kartonažera i
i autolimar. To smo već negdje Da. rekli. I postoji, naravno da postoji... A imamo, ranije smo upisivali i bravare i plastičare. Naravno, stručni kadar radi sa tom decom i da li im treba, ali sigurna sam da treba podrška u smislu odabira zanimanja. Da, to je specifično za odabir, ta profesionalna orijentacija učenika naše škole, malo specifičnija nego za učenike redovnih, učenike redovnih škola, gde tim za profesionalnu orijentaciju prati sposobnosti i mogućnosti naših učenika, zatim idu u medicinu rada i onda izražavaju učenici svoje želje, ali sve to u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima, pa tek onda se opredeljuju za određena zanimanja, zapravo za određene obrazovne profile za koje je škola verifikovana. Ono što sam negde pročitala na sajtu, pre svega ove školske ustanove, da je od pre nekoliko godina u okviru aktivnosti inkluzivnog tima, da se obavlja i savetodavni razgovori sa roditeljima i učenicima iz redovnih škola. Baš me zanima kakva su vaše iskustva, zapravo kakva su iskustva sa tih razgovora? Pa, inkluzivni, prvo da počnemo od toga da inkluzivni tim naše škole već duži niz godina od drugog polugodišta, od početka drugog polugodišta, intenzivno idu posete školama. Prvo je cilj toga da upoznaje širu okolinu i društvenu zajednicu sa našom školom. Ali ciljna grupa su učenici sa smetnjama u razvoju, znači učenici i roditelji iz tih škola i onda u razgovoru sa učenicima, sa roditeljima i sa kolegama čujemo niz problema na koje oni nailaze u radu. Mi ih savetujemo, onda ih pozivamo kod nas u školu i onda tu, sada ako su učenici 8. razreda, onda nastavljaju školovanje kod nas u školi, ali taj savetodavni rad, to isto spada i u domenu dodatne podrške. Prošle godine, usvajanjem zakona i stupanjem zakona na snagu 7.10. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, gde u članu stoji da škola, kao naša škola, dužna je da daje dodatnu podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima u redovnoj školi. Koleginice zapravo moje škole to i rade, ali volonterski, pošto je već to krenulo malo kasnije i one rade i sa učenicima i sa roditeljima, a takođe i sa kolegama. Kolegama daju instrukciju u radu kako bi trebalo raditi sa tom decom, a sa učenicima rade na defektološkoj dijagnostici, uključeni su u senzornu sobu, kako bi olakšali usvajanje znanja u svojim školama, odakle dolaze. Mirjana, ne znam da li vi negde delite mišljenje da je proces inkluzije zapravo doneo puno i promena i nedoumica. Da, to si u pravu, jer imamo puno saznanja sa terena, što od roditelja, što od učenika, da i nastavnika, naših kolega, da inkluzija nije ispunila svoju misiju, jer prvo, kako jedan učitelj koji sa 3 dana na nekom seminaru sa tim stečenim informacijama može da pomogne detetu sa smetnjama u razvoju kako bi neometano moglo da prati nastavni proces. Često ta deca budu u poslednjoj klupi, što se u većim školama to i dešava. Jer ne okrivljujem svoje kolege, učitelje, nastavnike, jer nije im lako, ovamo imaju 30 učenika koji su zahtevni, sa kojima treba raditi na drugačiji način, a ovamo imati 1 ili 2 deteta sa kojima posebna pažnja, jer oni su i dužni da rade individualno obrazovne planove
takozvane IOP-e, kako ih mi skraćeno zovemo, žargonski, i njima, znači, treba prvo treba vremena upoznati to dete da bi izradili i pedagoški profil, a kasnije i individualni obrazovni plan. To dete zahteva rad 1 na 1, znači individualizacija nastave je potrebna, što oni tu nisu u mogućnosti da odrade. Ima učitelja koji se stvarno maksimalno trude. Ali je to svakako opet nedovoljno. Nedovoljno je, jer nije dovoljno detetu posvetiti samo 5 ili 10 minuta pažnje, ali opet nije to sve do njih, jer zakon je i dalje omogućio roditeljima da mogu da odaberu školu gde će njihovo dete da pohađa. Jel imaš možda podatak koliko je takve dece u drugim redovnim školama na teritoriji našeg grada? Obzirom da si govorila o tome da dajete i stručnu i moralnu i svaku drugu podršku vašim kolegama koji rade upravo sa tom decom, te populacije zapravo. Pa, ima ih samo u jednoj školi, nije na teritoriji, opštine Kruševac, ima 40 i nešto, a ima 30 i nešto škola osnovnih, ima dosta učenika, oko 100. Škola Veselin Nikolić, koliko ih broji? 215 je upisala ove školske godine. Ono što sam želela takođe da pitam, kad već govorimo o planu, programu i aktivnostima ove škole, gde se odvija praktična nastava za određena zanimanja u Veselin Nikolića? Pa za određene obrazovne profile, da, imamo naše školske radionice, a ostali učenici, kao što su autolimari, oni praktičnu nastavu obavljaju u privatnoj radionici. Da, sa kodma da bome. I učenici obrazovnog profila Cvećar Vrtlar idu u javnom komunalnom preduzeću, kao i pekari završne godine. Mi smo potpisali i ugovor o saradnji sa KTK pekarom. To je lepo, naravno. Jer na taj način, izvinite što te prekidam, na taj način naše učenike pripremimo za rad u otvorenu privredu. Primećeno je da je u poslednjih nekoliko godina puno rađeno na, pre svega, infrastrukturi škole, na uređenju, na opremanju kabineta. To smo baš nedavno videli prilikom posete školi. Konkretno mislim na kabinet tekstilni, kako već vi to stručno kažete. Da, tekstilno. Šta ste sve do sada uradilo i da li je ostalo još nešto što je potrebno, a da prosto, eto, iz nekog razloga nije? Obično je to nedostatak novčanih sredstava. Da, uvek je novac u pitanju. Uvek je novac, ali novac nije problem, novca nema, tako? Da, ali opet ima uz podršku gradske uprave, ljudi dobre volje i donatora, Ministarstva prosvete takođe, jer smo konkurisali na konkurs Ministarstva prosvete i tu su nam odobrena sredstva za adaptaciju mokrog čvora za invalide. Takođe dobit ćemo, sad je u fazi realizacije, ta naša platforma električna za teško pokretne i nepokretne naše učenike, kako bi mogli da koriste školski prostor i na spratu. To će biti donacija od čuvara mira i kancelarije princeze Katarine. Zatim opremili smo senzornu sobu, isto iz donacije, Montessori učionicu, takođe iz donacije, a veći deo prostora smo nešto i sami, znači kolege moje su same i okrečile i dole stavili laminat, tako da našto smo i sami, našto od sredstava gradske uprave i donacija. Takođe postoji dnevni boravak u sklopu škole? Da, postoji produženi boravak. Produženi, kako se I isto to zahvaljujući mojim kolegama oplemenili smo prostor produženog boravka. Od samog osnivanja pa do danas škola je postizala veoma dobre rezultate u vaspitanju i obrazovanju, samim tim je opravdala svoje postojanje. Koje biste, tako kažem, nagrade, priznanje izdvojili kao najdraže, najznačajnije?
Pa škola je dobila puno zahvalnica, diploma za postignute uspehe i na takmičenjima i na drugim manifestacijama. Zaboravila sam i da kažem da smo preprošle godine, 2016. na Etno sajmu hrane i vina, to je međunarodni sajam, osvojili prvu nagradu za sveukupni prikaz proizvoda, gde smo učestvovali sa svim našim proizvodima i svih naših učeničkih radionica, a najdraže priznanje je pohvala povelja zapravo grada Kruševca, Vidovdanska, prošle godine, gde je bila kruna celokupnog našeg grada. Evo, ovog trenutka sam se prisjetila jednog događaja, možda je to bilo pre 2 godine, kako si i sama negde rekla, kada je možda iznajmljen prostor u tržnom centru Roda bio opredeljen. Za koje namene, kako sve to funkcioniše i da li je možda u planu da se nastavi tako nešto? Pa morala bih prvo da kažem da zahvaljujući bivšem, a sadašnjem direktoru BIA, bivšem gradonačelniku Bratislavu Gašiću, dobili smo na korišćenje prostor u Roda centru i to je prodajni prostor gore i tu se prodaju proizvodi učeničke zadruge. I moram da kažem da su proizvodi zaista lepi. Da, pa... Baš su kreativni su prilično. Da. Učenici koji su to, eto, iskazali na taj način. Ali to sve zahvaljujući velikom trudu i radu mojim kolegama u prvo kartonažerskoj radionici, zatim cvećarskoj i krojačkoj, jer to su mahom radovi iz tih radionica gore. Jer sa našim učenicima prvo treba da imaš ljubav, a onda želju da ih nešto naučiš, puno rada, volje, a sve to dođe na kraju sa njihovim uspesima, sa njihovim osmesima na licu kad osvoje neku nagradu ili su postigli neki uspeh. Evo, i to sam isto zaboravila, imamo puno uspeha. Učenici dramsko-recitatorske sekcije, evo, već 5 godina učestvuju rame uz rame sa učenicima redovnih škola na feštu. Evo, sutra je i proglašenje, nadam se da ćemo opet neko priznanje, nešto dobiti, jer bila nam je ove godine takođe dobra predstava Zona Zamfirova. Ali imate i sportiste u redovne škole? Da, imamo i sportiste. Plivače? Da, učenici naše škole su takođe i članovi palestre. I oni... Zbog toga sam to i rekla. Da, i oni u okviru rada palestre, jer tu imaju više, takmiče se u više disciplina i tu stvarno postižu izuzetne rezultate, zahvaljujući takođe mojim kolegama Mireli, Margi i Mališi. Da, oni obišli svet iz jedne zemlje gde su putovali i takmičili se, nisu se, dakle, vratili bez nekog odličja, da. Mirjana, šta je u planu za naredni period? Šta je prioritet? Pa za naredni period, evo, rekla sam već, ta električna platforma, to nam je prvo, sad smo u procesu javnih nabavki za adaptaciju mokrog čvora, imamo zamenu, unutrašnje, spoljašnje stolarije, onda da sredimo školsko dvorište, jer tu ta letnja učionica već nam se nad glavom vije unazad nekoliko godina i vidjet ćemo još sad, u zavisnosti od raspoloživih sredstava i od gradske uprave, šta nam sad rebalansom dodali. I pratećih okolnosti, kako da. Ja ti se zahvaljujem što si bila gošća današnje emisije, želim ti puno uspeha u daljem radu. Hvala puno, a ja bih iskoristila priliku da vam se zahvalim što ste izdvojili vremena i pozvali me u emisiju, a i pozdravila bih sve kolege, jer zaista ulažu i deo svog truda, rada i deo svog života, jer nije lako raditi sa ovakvom decom, sa smetnjama u razvoju, ali opet vrate nam sve to na njihov specifičan način, što nam daje dalje i volje i želje da radimo sa njima. Da imate snage, energije, volje i ljubavi, jel' tako? Da. Hvala ti još jednom i puno sreće u daljem radu. Hvala.
Poštovani gledalci, 17 časova 33 minuta. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Kruševac realno. Poznata TV lica Vesna Dedić i Sanja Marinković pokrenula se pre 3 godine program Bulevar ženskih tajni sa idejom da se sugeriše ženama da samo ako prepoznaju sopstvene vrednosti mogu da poštuju vrednosti onih sa kojima žive i rade. Ovog ponedeljka ovaj program realizovan je i u Kruševcu sa uspešnim ženama našeg grada i to gradonačelnicom Jasminom Palurović, zatim narodnom poslanicom Draganom Barišić i Svetlanom Aleksić, vlasnicom hotela Golf. Pogledajte kako je bilo. U vremenu raznolikih ponuda i masovnih kampanja za sve i svašta, Sanja Marinković i Vesna Dedić osmislile su manifestaciju pod nazivom Bulevar ženskih tajni, sa idejom da njihove gledateljke dobiju pravu informaciju i kao majke i kao žene od karijere i kao žene koje žele da budu privlačne suprotnom polu, da budu dobre i lepe i sebi i drugima. Sanja Marinković i Vesna Dedić veoma poštuju poverenje koje su tokom protekle 2 decenije rada na televiziji dobile od svojih gledalaca, pa se trude da i mimo malih ekrana održe u ličnom kontaktu vezu sa milionima žena u celom regionu. Program Bulevar ženskih tajni realizovan je u većim gradovima Srbije, a proteklog vikenda i u Kruševcu. Iskreno, pre 3 ili 4 leta, ja i Sanja smo sedele posle odmora u jednom lokalnom kafiću, čitale smo dnevne novine i jedna od nas izgovorila rečenicu: Bože, u ovim novinama razne žene, a među tim ženama smo i nas dve, stalno neke gluposti pričamo. Stalno smo u novinama zbog nekih potpuno besmislenih stvari. A u ovoj zemlji postoje žene koje vode vrlo smislene živote. Bilo da su majke koje se bave poljoprivredom ili stočarstvom na srpskim selima, bilo da su to intelektualke, doktorke, učiteljice, profesorke, privrednice ili političarke. I prosto mi smo poželele da jedan krug naših prijatelja koji su od glumaca i književnika do ozbiljnih psihologa, dermatologa, ginekologa i tako dalje, da angažujemo i da u naredne 2-3 godine obiđemo što više gradova u Srbiji, da sa ženama napravimo ovakve radionice koje će ih postaći prosto da negde i kada im se učini da više nemaju ni volje, ni snage, ni hrabrosti, da menjaju svoj život, da nekako je skupe. Ja, a i Sanja, stvarno mislimo istinski i pokazujemo to svojim životom, da može da ne valja ni vreme, može da ti dete dobije jedinicu, može muž da ne bude dovoljno nežan, može šef ili šefica da budu grozni prema tebi, ali pored svih tih problema prava dama nikad ne sme da bude prostakuša, treba da bude otmena i da kaže sebi da ja to mogu. Znači, naše nije ono kao kod Ruške Jakić dobro jutro lepotice, nego dobro jutro, aj sad idemo dalje, ti to možeš. Kako slađujete obaveze poslovne i privatne još evo dodatno? Pa ne znam. Ne znam, svako jutro se pitam kako ću uskladiti sve to, ali uspevam. Valjda sam nekako naučila i jedna od tema ove radionice je kako uskladiti taj dnevni raspored, odnosno kako istrčati taj dnevni životni maraton i kao majka i kao prijateljica i kao žena koja radi, kao ljubavnica, a sve se može. Kako se hoće? Samo ritam trčanja da se dobro uhvati. Da. I koje su planovi za budućnost? Moji ili ove radionice? To ti je bolje pitanje, zato što kad bi ti ja krenula sa mojim planovima za budućnost, radionica bi bila završena, ne, dugo bi trajalo. Planovi radionice su, mi smo imali prvo radionicu prošle godine po velikim tržnim centrima za po nekoliko desetina hiljada žena u Beogradu i Podgorici. Onda smo sada obišli veće gradove u Srbiji, družile smo se sa ženama svakog petka, a ono što nameravamo, upravo kad završimo Kruševac i sledećeg petka Čačak, da krenemo po manjim opštinama, a onda u junu i julu i po selima koja su veća sela i meni i Sanji je iskreno to još najveći izazov i negde se najviše divimo tim ženama, kao što je bila jedna žena na Ubu, ona gaji krave, ona vozi traktor, ona ima 5 dece i svih 5 su doktori nauka. Kada susretnete takvu ženu, onda samo možete kažete svaka čast i da jako razmislite o sopstvenim greškama i ja sam sebi postavila pitanje, dobro, a šta si ti tu u životu uradila ako se meriš sa tom ženom? A da li možda ovo za obzir neka knjiga koja je bila dopuna ove radionice? Pa ja i Sanja planiramo da prvo što imamo u planu je
da ustanovimo i neku nagradu koja bi bila posvećena ženi koja je pobedila tranziciju u Srbiji. Onda imamo nameru da sve ove žene o kojima smo snimali kratke filmove u svakom gradu, da uvrstimo i napravimo jedan ozbiljan dokumentarni film na istu tu temu, a negde u planu posla i knjiga, ali ne o knjiga u smislu revoljnog karaktera, već knjiga koja bi zaista mnogo pomogla našim ženama i pretpostavljam da će tu naš kolega koji nas prati u ovom karavanu, Siniša Ubović, koji je zaista trener za lične promene, trenutno broj 1 u ovom regionu i vrlo poštovan i u Evropi, da će nam pomoći oko toga. Pre svega da vam istaknem da moj posao je za mene jedna velika privilegija, zato što ga pre svega doživljavam kao hobi i u njemu beskrajno uživam, tako da uopšte ga ne doživljavam kao poslovnu obavezu, što znači da mi ne stvara mentalno neko veliko opterećenje. Mene je moj kolega Žika Nikolić naučio da se ja zabavljam na svom poslu i ja se zaista to trudim, meni je ovo večeras jedna velika zabava. A moj posao nema radno vreme, znači ja nemam radno vreme da moram da sedim u kancelariji, da sam stalno pod stresom, vreme, kucanje kartica, da li treba da se javim nekom šefu, kad smem da izađem, kad ne. Magazin IN je kao jedna firma za sebe, nama je najvažnije da ona ima dobru gledanost, da je u topu 5 najgledanijih emisija na svim televizijama, a gde ću ja da spremam, kako ću da radim, odakle ću da radim, to je samo stvar moje lične organizacije i stvarno mi to dopušta da sam maksimalno posvećena porodici. Tako da ja ustanem ujutru, odlazim na trening, dok je Strahinja u školi, onda telefoniram, spremam, radim, onda odlazim po njega u školu, popodne se posvećujem njemu, onda uveče sedim i noću kuckam za kompjuterom, to sve spremam. Tako da ja ipak nekako mi je posao, sad posle 20 godina karijere sam sebi napravila jedan komfor i stvarno uživam, tako da vam ja možda nisam pravi primer žene koja uspeva sve to da hendluje. Jedino šta je teško, to je da je novinarstvo posao koji vas okupira 24 sata i što je ovaj telefon nikad ne gasim, za razliku od nekih žena koje dođu kući u 5 i zaborave šta ih čeka u kancelariji do ujutru. Ali ja nekako živim svoj posao, živim takav život i mislim da je možda pravi uzor Strahinji kada vidi da je mama za kompjuterom i da radi. Znači, najvažnije je da je mama tu, ali mislim da je važno da me gleda kako radim, a ne da se možda igram igrice, šminkam se i ne znam šta. Znači, i opet sam pored njega, nisam možda direktno posvećena njemu, ali mislim da vidi pravi primer, a to je da sve u svoje vreme. Znači, sad se igramo, sad mama radi, sad on radi domaći, tako da sam u tom smislu srećna. Bulevar ženskih tajni u Kruševcu realizovan je sa uspešnim ženama našeg grada, gradonačelnicom Jasminom Palurović, Draganom Barišić, narodnom poslanicom i vlasnicom prvog privatnog hotela Golf u Kruševcu Svetlanom Aleksić. Pre svega prva žena gradonačelnica u Lazarevom gradu. Kako ste se snašli kada je ova uloga u pitanju i koliko je važno da imate podršku vaših najbližih pre svega? Pa evo, prva žena gradonačelnik u carskom gradu Kruševcu izuzetna je čast, zadovoljstvo, ali pre svega velika odgovornost i mesto koje zahteva jednu posvećenost i pre svega ljubav, da se voli svoj grad, da se uradi ono najbolje i najviše što može za svoj grad, a to oduzima često puta mnogo vremena i mnogo energije i stvarno za ovo mesto je potrebno da se mnogo voli svoj grad i da se da 100% sebe. Jedna ste od učesnica Bulevara ženskih tajni ovde u predstavnom gradu Cara Lazara, gradu Kruševcu. Vaše iskustva ćete preneti svim onima koji večeras budu ovde. Koju biste poruku uputili svim damama koje žele da započnu možda neki svoj posao, da prosto veruju sebi? Pa evo, Bulevar ženskih tajni je danas u Kruševcu i lepo je što je danas u Kruševcu i ta emisija. Kruševac će se videti i u ostatku Srbije i imat ćemo priliku da se predstavimo. Moja poruka je jednostavna, rad, posvećenost i ljubav, ništa više. Pa ja želim da napomenem da bez podrške porodice, pre svega, bez podrške supružnika ne možemo da uspemo u svemu onome što smo naumile. Ja sam imala tu sreću da zaista moj suprug razume moj posao kojim se bavim i da je moja podrška, naravno tu su i roditelji, pre svega moja majka koja je podrška od samog rođenja, preko studiranja i specijalističkog staža
staža koji je poduže trajao jer sam lekar specijalista psihijatrije, znači moj fakultet traje 6 godina, specijalizacija 4, sve to vreme je trebalo da se ipak odreknem od mnogih drugih stvari, ali naravno, kao što rekoh, podrška porodice, jer porodica je mesto gde ljubav počinje i gde se nikada ne gubi, mesto gde su naši najdraži i koji trebaju da nam budu oslonac za sve naše pobede u životu. Svetlana, vi ste jedna od učesnica ovog bulevara ženskih tajni i to kao vlasnica prvog privatnog hotela u Lazarevom gradu u Kruševcu. Pretpostavljam da je ovo veliko zadovoljstvo da prenesete svima onima koji su danas došli da čuju koliko je zaista možda put bio dug i težak, da se upustite u preduzetničke vode. Put jeste bio težak, ali uspe se sve ono kad čovjek voli neki posao, uspe u tome. Ja predlažem svim ženama da se okušaju u nekom poslu i da sebe u stvari vide gde pripadaju i rade i da se bave preduzetništvom. I u zadnje vreme je dosta žena koje se bave i mene je jako drago. Dobro, koja bi vaša poruka bila za sve one žene koje žele da započnu neki sopstveni posao? Kada ste vi krenuli sa otvaranjem jednog privatnog hotela koji zaista ima dugu tradiciju, ako mogu tako da kažem, prijatan ambijent, dobru uslugu, koji bi to savjet možda bio za sve one dame koje žele da... Pa, kad sam ja pokretala ovaj posao imala sam 1000 muka, ali mora čovjek biti istrajan. Tako da svim ženama predlažem da budu istrajni u onome što žele i ako neki posao vole, onda će sigurno da uspeju. Jeste li vi imali prvo u planu otvaranje privatnog hotela ili... Pa prvo je bila pizzerija, prva u gradu, ali uvek sam želela nešto prvo, nešto novo, pa smo tako otvorili hotel. I evo već koliko godina u Kruševcu? U Kruševcu od 87. godine se bavim privatnim preduzetništvom. U okviru radionice Kako reprogramirati sebe i istrčati dnevni, mesečni, životni maraton učestvovali su i Tanja Kurčubić, specijalista kozmetologije, i Siniša Ubović, glumac i trener za lični razvoj. Evo, konačno i u Kruševcu, bulevar ženskih tajni, vi ste, da kažem, deo ovog tima. Dosta dugo ste kao lični trener, odnosno motivacioni trener i jedan ste od prvih licenciranih u ovom delu regiona. Šta nam to možete reći, šta je ono ključno za uspeh u ovom slučaju jedne žene ili za lični uspeh i razvoj? Pa veoma je važno da postoje ovakvi projekti zato što se mnoge velike stvari i značajne stvari nekako po defaultu dešavaju u velikim centrima, sve je negde Beograd, nekad možda Novi Sad, a ideja je u stvari da se prođe malo kroz celu ovu našu zemlju i da se ukaže na kvalitet i na snagu mnogih žena koje postoje u mnogim gradovima van tih, uslovno rečeno, kao najvećih centara. I zaista je fascinantno kada se sretnemo sa fantastičnim ženama koje su pokrenule neke velike biznise, koje možda vode neka važna odeljenja u raznim bolnicama u drugim gradovima. Žene koje su izašle ostale bez posla, možda pokrenule neki biznis koji se tiče možda čak i zemlje, poljoprivrede, možda nekog gazdinstva. I prosto je fascinantno koliko su u stvari neke životne situacije mnoge od tih žena inicirale da se pokrenu na neki novi način. I zato je i meni negde važno s tog aspekta kada se srećem sa njima koliko je po ko zna koji put dokaz da svako može u svom životu da napravi veliki napredak samo ako shvati da on ima u sebi snagu i da ima moć i ukoliko je spreman da radi na sebi. Inače, ukoliko se okrenemo ka onome što je nazovi realnost, onda ćemo da kukamo, da se žalimo i da više verujemo da su okolnosti te koje diktiraju sve ono što se dešava, a da mi nemamo neku posebnu moć. Ali sve te žene su dokaz i tekako da u njima, u svakoj od njih postoji neka velika snaga i ne samo što su one napravile veliki napredak, nego one u stvari svojim primerom mogu da
čitavu zajednicu pokrenu i fokus ovog programa je upravo to da istaknemo te žene, da one budu ti neki vodiči, neki svetionici upravo mnogim drugima, da mogu i oni da krenu putem svoje promene, da mogu da krenu putem svog uspeha, blagostanja, svega onoga što je njima potrebno. Naravno, ne znamo mi šta kome treba, ali svako od nas za sebe zna šta bi ga činilo srećnim i meni je drago da kroz ovaj jedan projekat se srećemo sa takvim osobama, a isto tako je divno kada neka od žena se javi, na primjer, iz sale koja nije baš zadovoljna i nije srećna, ali je u stvari vrlo pokrenuta i inspirisana. Ja moram iskoristiti vaše prisustvo, pa prosto da vas pitam koliko je teško preći taj put promene pre svega. Da li možda polazna tačka da prihvatimo sebe takvi kakvi jesmo i da se menjamo ili kako već? Koja bi poruka bila? Pa vi ste rekli i u pitanju zaista nešto što jeste i okosnica mog rada sa ljudima, prvo na sebi pa posle i sa drugima, a to je da je ključ zaista u prihvatanju. Najveći problem i najveći nesklad u životu ljudi osjećaju samo zato što bi želeli da je sve nešto drugačije i žale zbog svega što se desilo i nikako da prihvate ni svoju prošlost, ni sebe sada i stalno žale za nečim što su propustili ili i zbog toga u stvari ne vide da uopšte postoji mogućnost da se bilo šta u životu promeni. Ali činjenica je da je najvažnije da prihvatimo i svoju prošlost i sve ono što se desilo, da prihvatimo možda i trenutnu lošu situaciju kakva god da je i da kažemo ok, dosta sam se iskukala, dosta sam patio, ovo je trenutak da zaista počnem sada da vidim šta je to što ja mogu da uradim, kako bi meni postalo bolje. U redu je i da nam bude teško, u redu je i da odbolujemo, u redu je i da otpatimo, ali i to mora u jednom trenutku da prestane i da vidimo šta smo mi iz tih nekih bolnih, možda najtežih, prelomnih životnih situacija naučili, koju smo snagu u sebi razvili i da tu snagu koje se setimo u stvari iskoristimo kao nekog svog saveznika i pomoćnika da idemo dalje. A svakako da je važno da ne budemo večito u otporu kada se dešavaju loše stvari, jer nekada se u životu dešavaju te neke loše stvari da bi nas jednostavno pokrenule. Nekada mi toliko smo se zakucali na tom jednom istom mestu s kog nikako da krenemo i nekada kada mi nemamo dovoljno hrabrosti možda, nekada život uredi nešto i kaže ej, ovo je tvoje vreme, pokreni se. Samo što se tada ne pokrenu svi, ali meni je drago da ipak sve više ljudi podižu svest o tome da je svaki trenutak ipak šansa da se nešto u životu promeni. Ideja, ali i poruka Bulevara ženskih tajni je da se sugeriše ženama da samo ako prepoznaju sopstvene vrednosti, mogu da poštuju vrednosti onih sa kojima žive i rade. I evo posljednjeg bloka informacija u današnjoj emisiji Kruševac realno. Da ponovim još jednom kako smo saznali u vodovodu Kruševac zbog unapred zakazanih opsežnih radova u Lipovcu i to na magistralnom cevovodu u subotu i nedelju, dakle 19. i 20. maja, planirano je isključenje svih korisnika koji se vodom snabdevaju iz jezera Ćelije. U ta 2 dana bez vode će biti korisnici na teritoriji grada Kruševca i opštine Ćićevac, kao i korisnici u Bresnom polju, Stopanji i Starom Trsteniku na teritoriji opštine Trstenik. Vodovod će se u koordinaciji sa Gradskim štabom za vanredne situacije tokom ta 2 dana organizovati i to snabdevanje građana pijaćom vodom tako što će biti obezbeđene fiksne i pokretne cisterne na čitavom području gde bude isključeno redovno snabdevanje sa vodosistema Ćelije. U vodovodu kažu da zbog obima investicionih radova kao i radova na tekućem održavanju sistema u cilju poboljšanja kvaliteta vode i nivoa usluge, neophodno je da 19. i 20. maja dođe do privremene planske obustave isporuke vode za najveći deo korisnika. Dakle, u pitanju je, još jednom da ponovim, 19. i 20. maj. Još samo da kažem da zbog kvara na vodovodnoj mreži večeras do 20 časova bez vode su naseljena mesta Veliko Golovode, Kobilje, Stanci i Bovan. Dakle, u pitanju je kvar na vodovodnoj mreži. I 3., 4. i 5. maja, to jest danas, sutra i preko sutra, u periodu od 9 do 16 časova, vršit će se uništavanje larvi komaraca. Tretiranje će obuhvatiti sve vodne površine na teritoriji grada. Uništavanje odraslih jedinki komaraca vršit će se danas u periodu od 6 do 22 sata na seoskom području i sutra u istom terminu na teritoriji gradskog jezgra.
Bez struje sutra od 9.30 do 12.30 biće deo naseljenog mesta Mudrakovac i Ćelije, a od 9.30 do 14.30 u opštini Brus deo naseljenog mesta Graševci. Što se kulturnih događaja tiče u našem gradu, u petak 4. maja sa početkom u 13 časova u Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac biće održano predavanje na temu primjeri digitalizacije kulturnog nasleđa u Srbiji 3D tehnička dokumentacija. U subotu 5. maja biće predstavljena knjiga poezije U dodiru naših istina autora Miljane Gagić i Borivoja Đorđevića. Ovo izdanje Kulturnog centra Kruševac imaće multimedijalno prikazivanje. Na repertoaru Kruševačkog pozorišta u petak, dakle sutra 4. maja u 12 časova u čast pobednika fešta je Lepotica i zver, u subotu 5. maja u 12 časova Čarobnjak i Zoza, dok će takmičenje horova Ruska pesma biti održano 7. maja u 17 časova u Kruševačkom pozorištu. Evo jedne, vesti za sve ljubitelje fudbala pre svega. U subotu 5. maja od 18 časova na stadionu Partizan u Beogradu fudbalsku snagu i umeće odmeriće Kruševački napredak i vicešampion domaćeg prvenstva Partizan. Ostalo je tamo toliko vremena da vam kažem da će sutra biti vreme toplo za ovo doba godine u sunčane periode i dnevni razvoj oblaka. Postoji mogućnost za pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, pritisak ispod normale, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna do 29 stepeni. Kažu meteorolozi, za vikend i početkom iduće sedmice u Srbiji postepeno niža temperatura i nestabilnije vreme, postojeće povoljni uslovi za razvoj oblaka i pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Dakle, od ponedeljka iduće sedmice u Srbiji postepeno niža temperatura i nestabilnije vreme sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa praćenih grmljavinom. To je to što današnjeg izdanja emisije Kruševac realno tiče. Gledajte nas ponovo u utorak u istom terminu. Ja vam želim prijatno veče i svako dobro.